amangero Yisu najak Ajak unuki ng dagar Tashi ng atseter Nadakamanger Welcome! Ipa Virtual Vacation Bible School no nunung Ajak Pelashisha Agizagar Ipa Virtual Vacation Bible School nuya asino Rocky Railways Isu Tashi Ajanga asino Aniteter Ipa team nung Ajangdakar Kalan asino ki anuku pumunadashi Ipa Virtual Vacation Bible School ya Agiza niya mangar asino Ajak Ipa anuku pumuna tamo tumuatse amutse asir tangazakpa aika amutsida ni amangar Ipa Vacation Bible School nuya asunuki team kanong mazangbuba team kanong achimdakar asunuki angazakzi saka ipa diliaga asunuki everyday team atitiyama everyday team balalalizi asu ipa team nung achimdakar kalan asunuki sing and play express nuki thansakar kalan testimonies videos tam balala asunuki amzi asur kandasin angazakzi asur asunuki yamaji kalmina asunuki zingram sinzi wangshitse anungji asunuki ipa anuku pungunan nungji asunuki ipa kan angazaka videos them balala rang asnuki balasta asnuki tsungram sensu wangshitsa sushi asnuki saras dema asnuki angatida asnuten ayung zakar anu jasnu ajak thangma pangnu kalmidang nutakzi asir kandasin angazaksa sushi ayung zakar asnu ajak kalmidang nutakti amangero Yisu najak Ajak unuki ng dagar Tashi ng atseter Nadakamanger Dayang nata Kamnay dang agazir Tasir ita Kalambi ng tatse Nadashi ng atseter Nadakamanger Bayan ang chilin merang lukse Isuilan ani balan mang shida Desakan desem sakar sushi Unukin yarte semang segudu Nedap amang Yisu najak Ajak unuki ng dagar Tashi ng atseter Nadakamanger Diyang latak Tunay dang akazir Tasir ita Kalamni ng tatse Tashi ng atseter Nadakamanger Balan mang chilin merang lukse Isuilan ani balan mang shida Desakat desem sakar sushi Unuk diyong yarte semang segulu Nedap amang Yisu najak Ajak unuki ng dagar Tashi ng atseter Nadakamanger Dayang latak Kamnay dang agazir Tasir ita Kalamni ng tatse Nadashi ng atseter Nadakamanger Nadashi ng atseter Nadakamanger This train is bound for glory. This train is bound for glory. This train is bound for glory.
place in heaven for me. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Jesus made a place in heaven for me. This train is bound for glory. This train. Okay, now let's bring it down. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Jesus made a place in heaven for me. This train is bound for glory. This train. Oh, this train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Jesus made a place in heaven for me. This train is bound for glory. This train. This train. This train. This train. Okay, nunu niya mangar nunu Ajak 장라 드마 근 앙아즈그라스즈 아스누기 아치마치마 마문니 아스누기 액션이야 year 아이츠다니 아망을 아스누기 안노 탕마방노 아스누기 바디카 인트로듀스 아스즈 아누구시아 아스누땅이 로키 마운틴노 알리바 시루루 카카 바디 카카 아스누땅 인트로듀스 아스즈 탄나 아스누땅 애니멀 나 장알듬세 애니멀 카인당니 아스누땅 비디오 카사유즈 아스 아스누기 이바 장 아스누기 앙아즈사 수시 이바 비디오야 탕 루브랑디 Hey there, friends! Glad you're all on board for a rambunctious week of faith and fun at Rocky Railway. I'm Ramsay, a bighorn sheep. Can you guess why? Okay, that was too easy. Check out these cool, curvy horns God gave me. Ram's horns can weigh up to 30 pounds. That's as much as some of our littlest preschool buddies. Wow! My horns have to be tough because we male sheep use them to keep other rams out of our territory. People who study rams say we can run into each other at 20 to 40 miles per hour. Bam! You can hear that sound for miles. Me and my herd hang out all over the majestic, massive Rocky Mountains. The Rocky Mountains rock! If you head up to find me, strap on your hiking boots. Sometimes my herd grazes in an alpine meadow. 'Cause that's where the good stuff is. Wow, good! But the meadow makes us an easy target for predators, so we also like to climb way up those crazy cliffs. We sheep like it steep. Me and my family can hang out on a little teeny tiny ledge that's only a few inches wide. Animals like bears or coyotes can't bother us here. Whew! And check out the view! God made us just right for staying safe in those hard, rocky places. My hooves are split and have a rough skin on the bottom that grips tight to the rugged rocks. Plus, I've got excellent eyesight. No glasses for me. It may sound like climbing these cliffs and balancing on jagged ledges is hard to do, but God has given me everything I need to live here. Fine food and my family safe. I've heard that you sometimes have to do hard things too. When there's a bully at school, maybe you feel like you're in a rough, rocky place. You may not be balanced on a cliff ledge like me, but maybe you have to balance homework, chores, sports, music, and friendships. That sounds hard. Maybe coming here today and making new friends even feels like a hard thing for you. But did you know you don't face those hard things alone? No way! Jesus is right beside you. Yep, even right now. He gives you His power to climb through those mountains of worry and get through any rough stuff you gotta do. The Bible powers you up with this truth.
For I can do everything through Christ who gives me strength. That means you don't have to have your own power to do hard things. Jesus' power helps us do hard things. Trust Jesus. 누누기 이번 비디오에 리브라걸 클란 enjoy 하시마스 니야 망아를 누누기 enjoy 시라스즈 이번 비디오 Ramsay 인당 비디오 누누기 리브라걸 하시즈 아세 이번 Ramsay 인당 비디오노 누누기 랑가카 ngurmangu angazker mangaza tanni inang team iba bidio nung chilias ase tanni inang team giji nunuki kan film dangang tanni inang team day one team ji isu tashi ajanga asunu maba tasak inyakdang yarir tetez asunuki kutang samaba tasak inyaktir idang ji shiba yariz isu yariz ase asunuki team mangasidang kiji inyakz trust Jesus anong asnugi kutang sa team ang asidir asnug chaka palalan niya ka asnugi kichinya sa asnugi maba ajak tukchiklan asnugi kichinya sa trust Jesus dashiza anong ji tan team Ramsay ashibaji isu tashi ajanga asnug maba tasak inyakdang isui yarir trust Jesus anong ji Ramsay takamnung asnugi utsin nung mugo video nung mugo asnugi iba video nung kiti ashir iba video nung pa ngadang tindma iba Rocky Mountain ni atur na kiti ba atur da sira tsukchi nungi kamsak sa sushi ba iba mountain ni sa atur asnuki video nung mugo na anong ji pa video nung ang ba ji Rocky Mountain jege aturang pa kija sir tsukchi nungi pa kamzakar pa tsukchi nungi pa kamzakar pa takam kamzaka ayo saka iba mountain ni atu tsubaji tumbalas ni tasa iba mountain ni atu tsubaji kangadang tasa saka iba 팀들 아추르당 바트강시 아추르당 증을미 받는 다시가 가자리야 아서 이번 다시 지키치라시라 바후스 바트승 강한 뜸랑 증을미 받는 이수이 받는 뜻승 바트므랑 아가자리야 아서 이파 장아당 바이바 마운틴 제게 램시야 투테테 안농지 바 즉치르능이 금석사 수시 증을미 받는 마 다시 아가자리야 단놀담 이바 가사지 아스눅다금노 꾸당 아스눅기 팀담 아추르데 isui asunuk nama tashiya gatze asu kudang sasnuki tim de malir dasidir asnu kudang isudang ni yaryang dasidir idang jikija ser isui asunuk nam tashiya gatze anunji asnuki naya ser nikijin yatsla we should trust Jesus anunji asnuki teti kudang sasnuki isudang amangdir isui asunuk nam tashika akatze anunji asnuki baji tuno yorklan tang asunuk teni anu mitimra anna introduce singer asertanaji introduce circlantnadi asnukdang play kha sayuzi ibaselenji asnuki ano utsi balala anu asnuki video balala rabangzi anu jasnuki ano tumulung akaja angati isu tashi ajanga asnuk mabata sak inyakdang yarir trust Jesus yasungdo yani rock slide asada angasha jaya shibadang asnang no ajungzarna ya oh ibadang ya asnangde hello na ini mabainya karna ini mabainya karna ye usi kema da ya ni ye aliva gina training asin ya ai ni engineer mo ya oh kedunang ananda ah tenangagi bo na ya odang kadang training nang ya ai da mudali sa mayanga share ai ya training nuke na ye alo lidam no na ya mudetsa training nang tumimji Serbangla langga asnangde yengi langga ataloba na rock slide asa da anga sheja ai yasungdo tinnomnongdoge lungdu lungsana luwa야 떨어로다 다시 real trick 또 본스자래야 사카나 즈마 이려야 니 땅월로 아짝 지사바스 노다야 아이야 롱 빠티딜라지 느끼스하게 아홉스바 아이도 뭐 몰라요 Serbangla na yengi iba longya chang warm up sang jong 야 시작하네 나 사용 하는 거는 그래 사이다 이 사이다 될 거야 너 이러냐 헤이 다시 가도 여보 니뭐 고르야 나이시dak shogo utaka isudashi ajanga asnuk mabatasak inyakdang yarir bode
mabatasak tasar bangla nai exam akazaza ako or nai tangar yariba ako or tangari na puli asidang na stand asba ako or na medemir kardang mapila na sa pila ba ama ako Nakikita na, tumatawag na siya na kaya. Aya, asunok na, siya asunok sa Tashi itamalya ko. Saka, asunok madamar kalir. Asir baji, Yisu ji Ajak no, Tashi tay. Asir, kichisar na Ajak no pay, yaritsu ko kalir. Asunok kungun ko tumulong jang turok tima no, kurat aliba asir. Kanak tasaga mapilim na. Saka Yisu ibu Ajak ji, ako sir ko kalir. Niya, isuji. Tenang kan betul ngerje. Saka orang nitang bo. Untuk betul kan, kalau me longje, langa saka zwa ude. Dah, filmer isu ini ya Riza. Hai. No. Nawa yang serbang lah dia yang lima batur mer arur nunuk ya Riza. No. Okay. Hello, Tanudam. Nunuk takam nunuk iba mabaya wo kangadang tasara. Tasba fees alir mali. Nunuk ikrang asenang nungguna. Nya yemaji. Ayah ya wo kangadang tasara. Ayah cengrang ni aji umok sada na yemaji. Iba mabang nungji ni keji film teter. Tanda inang team tu. Na Yisu Tashi Ajanga asenok mabatasak inyak tang yarir. Trust Jesus. Na yemaji. Ke takam nunga. Hey. Ya, ananya. Naya gijeser. Dia aja kerja. Siapa nang lihat sekarang? Tuh, pernah ni semua. Aja tengok ni aja kerja. Nanti kembali aja. Ya na, usul macamnya ananya betul. Ananya kerang siang. Na cici ba nung kecil ba? Na iya mah aja sisa sisa. Ni sih deh. Soul raja aja soul. Tamas kaya raja. Asalnya, pai isu mi mertem na. Apura deh. Asalnya, nia isu mi merongong jikawo. Macam sepura deh. Ni film no. Naya. Hey. Das no. Soalnya, kumaser isu aja. Masalah no kumaser. Anong nungi? Since tamasang light kadi patak to yalok zerdang. Ba isu I jemi ba ula doa angashi. Asal ko maser ba li no zger tenang tabuk agam. Asal no ko maser ba Parno matamar demi tamas kaya ni raw. Asal na? Ni angashi. Ya na saka. Ya nundak mali aja. Kan ngaplek naik. Ya tuh tengah rasak nama orang lakser aja. Aji na, nundak mali ada. Udang aji tidak nunggudan aji. Siapa ambil tidak nunggudan? Saya sangka kerja saya sang. Nah, pumang kanong, tanah pumang nong, cengermi kadang ya masih deh. Nah. Temetong dah jabat lendi jadi awz. Asal darsa nongor ni songka. Tenang lagi sol dah jabat paji wer acurza. Dah kadang asyaja. Wow, jangan sebu. Dasar dah. Pada tu ni antar saya sedang sesuatu. Aja sama dia siapa orang macam sama. Asal pada nak tu, anda tanda benda besar. Tak sih deh. Saya nak ini kerja semua minat nak kerja yang, tapi saya bagi yang selalu yang ini kerja mana ya? Nah ini sepuluh ada muda, nah berang tu. Tadi si lagi, solje, tanda tu tanda benda bok. Pai siapa tamang musuh tapi lembar. Ni tamang musuh ni semua berang tu. Asal aja tu sebut mana? Dasar na, pai na, pai long ya ge isu mi mer tandang na Christian tandang
여기 오느라고 롱 여기 오느 아슬나 아누까 yang bersih ya iba jenyage allen nerde Christian tentang jina dasar anu kan ya 여기 그제서 저 빌mer 아니야 문제다 소 그노야 니 농어나 저거 아주 여기 그제서 빌mer 나니야 그지 끝자 이삽 말라지 아주 너 독상 다 니 무드가 아직 니 하츠 보래 얘기나 무슨 무드마 얘기나 아스노기 무드바가 무드달이야 아스노 아자기 무드바도 아도 기자다 다시야도 나는 팀도 하고야 아도 기자 다시 Yisu Tashi Ajanga Asno Maba Tasak Inyatang Yarir Trust Jesus. Sakana ni buka ngat boleh ya. Ni minyak sama pila merja. Ya na aku masuk masuk Kau ngadang tasak aja ya. Ajina Maba Tasak ji unu ya ajang shalir ya. Namaru dang tu na unuk tang ajang jimbial yasa unuk takam nunga Maba Tasak ya. Acuralir saka asnu unuki sengram nak amangar. Nah, ajirang cimbia we. Oh, saya asal nang ayak tini. Ajak. Iba ya yolang, yang kelenji. Asnu ge trustful. Asnu ajang jo ni sengram nak amangar dah sih kangarang easy. Saka injak sebatu, atu kangarang tasak amai feel asena. Tasije tama bangno ni nung 1 minute kaga zisa nung kita. Tainga no, tanu no same age mas is sa tainga. Nitsa sizako, nupua sizako, mesra udang. Nitino panok taina das nunggu nisongka. Kan aniarong no. Iba ju wurcha no yakta no. Sa the time starts now. Okay, so near university, asun unoga yangi volunteers ka tuzi. Dan, okay, yangi linuk pasun tun atur iba kecil main saja sayuzi no. Ready? 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 Okay, high five. Ready? Tanda ready? Okay, ready? Tunuk sibang no. Naju pada amang sebab ya. Pai, sakay ba jokes masih no, orang iba ya, cici banu masih pai serli napa na, pa suit sa serli napa jigi para amang aji al zat semrang saka pai serdu ali tagi mitzvah bakse no, close your eyes, ready? Okay, 1, 2, 3, fall. Oh, very good. Thank you. Na, yang macam cimbi tu, easy sa inyak tangguh. Cawu cebur, na, cawu cebur. Saka asal ni cuma amangla, ajak mabata saka dah sebagai ajak kokteter, na. Sa asal ke, anania tu maya asal kel milung cuma asal ke tak lagi sar sendiri. Ni, pa were sold na usu alir tu na, iba mewajib sengar mi panam, mabata sak inyak tang, sengar mi yang dah sebab. Sega share sendiri no, sa nunuk yari zila wajib kiki sengi mau se, na? Okay, join your hands. Let's close our eyes. No, start sendiri no. Okay, buba, na nunuk mabang tajung muat sebab susina nanga sangar, mutemer
kuba kibu anania sol nang yaw tsibalir nai panam tashi bala kadang muajang anu yamaji kibu ba isu yangi tanur khuina kadi kibu wa tsungram panok mabata saklir da sakang nai panok kisung mudok tsiba sushi kibu ba isu nang sangar anu manani nai anu song shadan ti tinang nei da na zait nor situnung sar sidmer kibu ba tsungram nai khamor mislang sang. Amen. Okay, bye Ananya. Bye. Bye. Okay. That's all na. Ananya do anu kisia sir aji metazago awo yasna aji kan adaliz na tasirbo tanur dama no gi metazabaji no kiji metat nitsi no asaz no puasaz no metam sur dama asaz pano aya ni yamogukar dana no gi panok to shisa bulang udang do no gi wor panok tang isu tashi ajanga asno mabata sak inyak tang yari trust Jesus dar sarasın no panowa tsungami panoknam tashi balaga gatsi no asno Ajak ibaji inyakti no. Meet Ezra. I go to Bishop Cotton Boys School and I'm 13 years old. We are a very fun-loving, noisy family. We're always cracking jokes, making fun of each other, pulling each other's legs. Of course, there's the usual squabbling between the children, but we have a lot of fun together. Ezra likes playing the guitar. He has his own music band and he loves playing football. He is also a part of the school team. So this was an inter-house match, and from the time I was in first grade, I wanted to be part of the team, but I was never able to go either to go for selections or to get into the team. But finally in 6th grade, I was able to get into the team as a goalkeeper. This was actually a game which is very competitive, and it's against their houses, so they're really very extremely competitive. He was the goalie for the team. And at a particular point, he was actually stopping a lot of the goals. The match was going very well. We were winning. But one goal, the ball shot the ball at my hand and I blocked it, but it hit my hand back. So that kind of sprained my hand. I had horrible pain and I wasn't able to play. So I got subbed off and the substitute keeper came in. And somebody else was brought in to be the goalie. And that person was not their, trained, chosen goalie. And he let a lot of goals go through, so the team lost. And after the game, a lot of boys teased me, said it's because of you that we lost. If you hadn't sprained your hand, we would have won. And it wasn't just for that day or that week. It continued for like a couple of months, and people just keep making fun of me and how it's because I'm such a bad keeper that my hand sprained. Ezra was going through a hard time. Though it wasn't his mistake, he was blamed for the loss and was mistreated by his own friends. I felt really bad because one, I was being falsely accused, and some of my friends also were saying this, so I felt really bad. I was very hurt. But then I just thought that maybe if I ask Jesus, he'll help me. So I asked Jesus to help me, and I don't really hear their comments anymore. And now most of them have kind of stopped. And now I play with the same people who used to make fun of me in the football team. In the Bible, the book of Philippians chapter 4 verses 13 says, "For I can do everything through Christ who gives me strength." When you think about it, there is always going to be incidences in his life where life treats you unfairly. And the fact that he was able to go to the Lord, go to Jesus to help him to come out of it, that was such a key lesson that he learned in life. Yisu Tashi Ajanga asunuk mapata sak inyak tang yarir. Trust Jesus. Iba video no asunuki ang upama Israel kangadang nunuk ama smart tanur kalir asir pa school team noa football no goalkeeper ka amalir. Saka kudang pa Euro kene anuko asir par team iba football asayadang parno makuk akam par matmerdami padang iba thai ajak tunguk asir iba ya Israel sushia kangadang tasaklias itimden alitza sushi na asushia kengken po ibima tasak mapang achuror kan film tanga kichi salir
na lesson ta sak pusidang asazako misra bangla na isintap kidang gitar adam ba kanadun ba na sushi ma ba kangadang ta sak asazako sira Israel kuba isu daknungi theory mishi pai isu dak tamang aka aser iba chi achanga pai idam parmatumur demi pa thai akatsibadam ajak achang tsa ako takamya asnu asushi tetibo temlabu maser asa kangambo asnuki tasak thia aser mabanga achurur tadi shizaki na lesson tasak pushiba misra bangla na exam no pas asa zimrang ba misra na family no uchao ba no sharang ba misra team tum achuruba ji na susya kangadang tasak asa zago ni asusya aipen ibuma thia aser tinsa achurur Saka asunuki yamadati Yisu Tashi Ajanga asunuki Ajak inyakts ako trust Jesus. Philippi peze terasmu yamai ashir Krista shipai ni Tashi itakter padak ni Ajak inyakts ako. Iba tenang zupaya asunuk asushi kuda changa temze asunuki isunum tenang sang akatsdi. Yisu Tashi Ajanga asunuk mabata sang inyaktang yerer trust Jesus. Tanne nang temelong o Philippi tabo beze tukong trusem Krista shibai ni Tashi dakzer badak ni Ajak inyaksa ako anu mana ni asne gizungdi inge asunok iba zulubaya ama serbang la inge picture palala ki asunok remember pilama arutsa asushi inge yang loalir Krista shibai ni Tashi dakzer badak ni Ajak inyaksa ako Philippi beze trusem asunok Tashi tasdang asunong achaki pilama arur bodybuilder masir bangla super power minang asuniki baji pilamer saka idam ajak rungnonge singram Tashi jang tulu dibalir asir pa Tashi ajanga pa u kha ajanga alima duburda chongya yanglo asir no padak Tashi lir dasbaji baya asunok tang temiyam sayuba asir asunok temenan nong liaka bai asunok tang tatuk akatsiba iba Tashi tululir asir iba jidang mas bai asunok shrang danga bai anapsir asir dasenenge kamzak tsiba tsingram asuniki amangba tsingram Tashi tululir dasiba kuba tsingramuwa janga asunoki Philippi tabo bezi tukong trasam nonga shibama Krista shibai ni Tashi idaktsir badak ni Ajak inyaksa ako trust Jesus. Yisu Tashi Ajanga asunuk mapa tasak inyaktang ya rear trust Jesus. Imagination station nung nung Ajak ni pala akizakar ni tanaya kanang excited asir kanang pelar kichiba dasir bangla asunuki ipa imagination station nung tanunung itinzakar ipa hapta tepiyong Yisu Krista dak aliba Tashi dem asunuki discover asir padak nung asunuk ay kadang learn asir no. Tan iba imagination station iba station ya giziba alinong ni tan asanok inang matemer Ramsay dendo achuru biawa ya Ramsay ya bighorn sheep na tzitu luagat ba sandam dulir asar parnok ya Rocky Mountain tenam longa gidang sangaliba tenam nong parnok tualir asar na asar asanok tenam dagodang sidir nogi kan imagine sang na asanok tenam dalak nong tur nok takar bangrawang la alima Ajak do sadam sadamarang tubur kanang jungwas nu yang horna tasang bangsa karang Ramsay shibagi parnok iba tenam nongdo changa dama liaka chiuma yamaji senior saka parnokwa kengken bo team dem tekangshi ai kadang achurur da Ramsay kadang shi alias saka no changadam zangaji kiji da semla Ramsay sa shiba parnok tenam nongji yamaji team dema liaka parnok chi tasang bangsa ga zengme parnok inang tetsungya Tashi itdayang lolir dasar talisa parnok winter mabang tsunglo ruba asir snow tsukpa mabang kangang team de masinir dasar na mountain ya nong climb asadang asir snow tsukdang parnok chajadang yamaji kangang team de mangor saka tsungmi parnok chi tsung banza ga parnok yang tetsungya Tashi itdayang lolir ji parnok achimbuwa yongwa snow nongje atokteter Pelemagala senior o saka Kokteter asir parnok mountain nongklai masadang tsunglo tsukdang na tsunglo orudang parnok tetsungdo sleep masadak sir dasir tana tsung manzaga changadam tsaga Ramsay shibaji parnok inang tetsungji yamaji tsungami tsung manzaga Tashi itdayang lolir da shir anongji Ramsay kadang kangajungwa shibaji kiji dasir bangla
Yisu Tashi Ajanga Asunuk Mapa Tasak Inaktang Yarir Trust Jesus da Ramsay Katangashi Iba imagination station nong Anukushia Snuk fun activities Kaka Inakse Asri Angazak Siba Nong Jagina Asuni Angazak Siba Kijida Servangla Yisu da Kiji Tashi Aliba Snuki Ai Gadang Angazak Saka ipa activity ja Asunuki min yakdang di nunuktang question ga yamai asandang ner kangajong angalyang no iba bighorn sheep indang newborn ga mupuzakli na anuku ka chungda nong nokta ka chacha dras hopta trok 6 weeks selendang nokta ka chacha dras option je ni anaga na question nong din nuki kupas zamai ajin nui kan chungtung ashi sadanga film danga nui na imagination du chungtung a kan news sang no da circlen asnugi ipa answer je ta tsa chungna dong asnugi madatsa okay welcome back answer ji shidini anga manganer okay saka aji mas danga asnuk drum roll do kan sidini answer ji kupas zamai ni shidini answer je Ipa bighorn sheep yagi anuku kha chungda nongdang pa tzi bok nu ya luli nokta kher chacha ucha oba nungra ma jidang tashi ita da chacha chi ma pa noktan sindir da sir ta sungmang zang na jin nui kan imagine zang kan chung dong a chi sa dang a bil ma na asunu ki yangi A4 size inang paper ga ngor na ingi drawing yang lir nu yang ngor sde ipa mai ga nu yang ngo ingi rail track lir he Asar tsima yamaje lir asar ingi mountain lir he asar uzdam lir sungdung lir asar grass nor lir he asar bridge nor lir nugi kuma yang lunar nugi na on way nong nugi yang long na saka yang uzu baje kiji da songla train track che rail track che yamai mountain ya sia ta to yang uzu no asar ipaya nunuk yang uza shushi ni nunuk nam babang ta tsa ga zer da ji asu nugi mabang ta tsuga kya yo ya yang lodi Dan asnugi angazpa team nugeje Yisu Tashi Ajanga asnuk mapa tasak inaktang yarir trust Jesus asnugi kenggembo udang mapa tasak aiga inaksa kamerna nunugi akan imagine sang unuk tain demidang masu sakan nuk tanur demia mapa tasak ya inaksa balir anu ya inaksa balir dasba asnuk situation ya asnugi kengbo face asarna Yama jia sedang asnuk tugulok sisa senungduk kubanga minyaker na temulong sianga sisa bulwa sebuah filmer na ni urang nungtang example ga sayuding no ibadangya off rail roller na jar no ibaya kijikuma assemble asja ni nungtang tang sayuzen no okay asnugi tensanga tukti asnugi nungdak sebaje kiji os temjida serwangla black circular pieces anna ya men tak se khanung je tra chok ta dali zna ti ung ya ta se ngi tapok emai lir asra nu khanung je khaju khana flat na ta li ze ta asra asnu gi straw ta alanga nang tak se asra straw ta tsa nang tak se ibaslen je rubber band ka ya men nang tak se no anong je asnu gi iba ya off rail roller ya kuma yang no tra aji ni dang no tang demonstrate as no Tama saba asnugi yamai penar ziba first paya he tapok chokta daliba do tasir ipa nungi gi asnugi rubber band ya tapok nungya yamai yoksu no ta yoksu
Da sir, da zi de zi. Da sir, ingi jakati la ang za sum na rubber band nong he. Ipa nong ya ke ji yok zi straw da lang ba ya mai yok zi no. Da sir. Black circular pieces tana bu nong do mai yok zi no. Rubber band ya. Da yok kelen tana ya snap as zi. Da yok zi no. Da sir. Ke ju ma zi di lava straw do na. Ipa do yangi mai sir yok zi. Da sir kelen Tuluba straw. Tilaba ya mai am zi no snu gi no. Da sir tuluba ya mai sir da long zi na. Ya mai kang atai ta ya mas zi na. Rubber ya tok tang zi ji do. Saka odang ba yari ga snu gi ya mai along zi no. Lunga dang ya mai sir kaya gi me along dang ya kaya kang ajong ta shi gi tan de mit zi no. Ya mai circle asnu gi bal negi turn as no ai no ta turn as za ta sir ya mai joker ipa off rail roller ya mai out wow okay asnu gi off rail roller yang lubang mo na ya ma ji ni kuba tjak len demonstrate sa se u nu gi yang lo zimrang no tanur de asnu gi anu manani ana anani amsana ya Arong, anani arong jo. Na yagi jase. Ni tangdo sola jor aru ba de. Ni anga shiba yi na de kanang zipalya sa da sa na sola jor dang da. Kanga de. Das no. Tanur dam sara sa dam jagi kanam langka ga shisa de dak sa de. Asre ba je kaji das no bo. Yisu Tashi Ajanga asno mapatasak inyaktan yarir. Das what na? Sir Kijese. Ni sol alida kido mudada au na je. Da sir sola jur. Sir pado anu wasam chi ma chung. Sir ba zibo sa dang nya sa ja. Sir na kiji nya ga je. Ni ye mai she de. Adiano so Nai lamang nong Yisu achu rubado pai ni yo haja na dangi ni ba dang shiba je asir ba je ke de ma da sumbo na da ma sar sa dam zi zi asir da ji tan la de me she ge seng zi zi asir nai de na ka ya ma tan na ban ang zi da so image as ba de ma sar sa dam zi ya ro da she de zi nong bak di zi na je asir解除能稍微，但一般得不到什么能啥都别人话是你。Ajina? Sengrami sol adaman naksidong tulo ga yujalya sa saji. Aido. Asir, iba sim saka asu nok maya sengrami naksidong tulo ka jalyang le. Asir iba jasin nak minyak tsma sao, inyak tsao. Asir ji kasi manyak tsdas nombo. Yisu Tashi Ajanga asno mapa tasak inyakang yarir. Trust Jesus. Yisu Tashi Ajanga asno mapa tasak inyakang yarir. Trust Jesus. First day of VBS kumalias niya mangar kangadang enjoy serious niya kangadang enjoy sa riprangu ko. Asunokten ano ipayadang mas saka ano tatamsani asunoktang usang tachung ka shiner. Asnuki angazak padang mas saka asnuki ano witness asese asnuknam opportunity ka maung ka akatsetse asu ibaji kichi dasira masang bubanong beginner class asir primary class asnuki day 5 tashi anuku siam bible memory angazak pa asnuki baya record asetse last day no asirkalan asnok in charge tangi yokse ano junior asir intermediate class nunduk everyday bible lesson bible adventure station no nunuki angazak pa utsidam record asise 5 days indang asir last day no nunuktam aji in charge nam ibaji akatsetse asir shupay tachung tiba ipaya akukar inyakar asir memorize sa akatsir ibaji first second third simpat angutse anungji asnuki rekt padang iba
competition nong iba tuktuk panung asnu ki shilam akidida manani ayung zakar asnu ki thana iba vacation bible school virtual first day asnu ki thana ingi tembangze anu asung anu kunung asnu ki anu kangadang interesting stories tem asya maji testimonies tem videos tem anu urbangze anu ji anu yamaji asnu ki tumulung akaja asunga urbangtini da asunga sushi yungya sita asnu ki atadi anu ji thana iba day 1 iba nunya atmer Amangero Yisu najak Ajak unuki ng taker Tashi no atseter Netak amang